Katba ki election shing dorbar Khasi Hills Autonomous District Council Kalajan. Ikertong bat kiseng san perthei ki bami banya khon ki election MDC 8000 arpusan kila bon kam ban yeng hakiran san ya lab election bala penlong de kisnong hakisngi yo. Haka khat saw tarik rempang kabade kasngi yo lang sti hamairang na kalyang kisnong pendeng yong kala penlong ya karan san ya lab election Hatirot Singh Memorial Hall haka ba south li kiseng san perthei kila wan ban shembenta. Haka benta ka baningkong haka ni karensan la sedang da kaseng Voice of the People Party VPP kabala penjeng kertong da uba John Jeffrey Basayomoj harengkat kejingwan senran u Presiden Rangba ba Arden Miller Basayomoj ubala ai kejingkeren haka ju kapor ban pan jingkershan naga benta u kertong ka VPP. Hadin baladep ka VPP bud sa u kertong kaseng United Democratic Party UDP ba Equator Nongrang. Ubala pensyai syikipat bah ya kanong rem ke parti bat kitong ba unle lada ujob kumu MDC. Lasenran ya uba Equator da Presiden Rangba ka parti ba Ahmed Pak Lengdo ubala pan ke jingkershan akipat ba jangka constituency ban ai kala di uba Equator ban long kumu MDC ban tre rengkat bat UMLA. Ya kebenta balai hakani kerensan la keranda uba lawan pensengan kewar kertong keseng kongres ubala penpau ya kejing angnut ban trei ban syem ka lengkor ban syakri pat ba kumuk pa jong u ba kidor sim tada ki pat ba kimon ban je dia u lasenran ya uba lawan pensengan da deputy CEM ka KHDC ba pensengan NCM ubala ai kejing keren pensyai ban panru kejing kershan na ki pat ba haga ba khadu jong kani ka rensan ya lab election u sitting MDC ka mairang nong cloud constituency ba batskem rentathiang u kertong keseng NPP ulapan pau ya kejing angnut ban trei biang naga benta ki pat ba kum UMDC. Hakani karensan u deputy CM u badai u state president ka parti ba Prestun Tensong ulapan syai bat pan kejing kersan na ki pat ba hakani ka kentiru. Bo pat ba betul. Pat ba betul ulang nem katul lapian. Katul lapian mai pergi su kumba picu ong ni pergi malagasan senan. Oh, nangai pendek nabi, upat pak minta bisu. Kalau dia sekali upat pak minta ulah pendek pak yang kita kena pendek. Oh, pikat pisau lepek, piai pisau shimbek. Kalau piai updembek, hendak lapoi bersihkan hagenong, habamoi, habamon kengsi, haupra. Ketangani kami ni senyok yang cintok kebetulan belum hari ini election kebetulan. Nampak tuin, hari ini kimchi kebetulan tak jinjok vote kunci kan tampil banyak MP election. Ibu tong begini aduh nyopo dari siswa paling ibu tong. Leader kita kok kenal bagi parti ini. Dari ke parti kebaik, no parti NPP, baik no parti Sultan, kaya ito kita mana? Aku orang ni kiri, baik kita kalau ni, ni suatu ni dia kaya kita mana? Kamu Panginoon pagilitan di Joy Bandlo bansi kapit hikmat bansi long na ko. Bagay ito mga susi susu kalang. Jadi kita dun makinanyay batay kita. Nagaway na rinsan, sa kaway na rinsan, nagaway na sinong, sa kaway na sinong, nagaway na konsusi, sa kaway na konsusi, kilay niya kapat kalin, kiaan, kita ki-article, kita ki-AKA baro. Ngayon kung tindong yan ang mga patipay-bakit na pinset. Tur! Kung ikut pemai diang, yang kecil syakri di toko, hati mereka tinggal sendiri baduan, kenambang undang rasu, yang keburung, Jom kamailan constituency barok away. Batungin long lu kipreu kibatik-kibreu. Ubreu bangat pet mga ipet nang ikutin ng yalam jo kapati. Iihon ka long betuku. Ikenat ka diskawit betuku. Iihon ka musir. Banili ubreu batik-kibreu. Anak papan pangyabi. Kopi kipa. Kopi sama bagi WhatsApp yalam bakla hati bapna katuri kumba om ketok jiwai mana kiba hek tangkat tenam ngakwapan om yabi nginun be jago kita and raising eye jaga kersan dapat
dari sekautul. Tangba hau basna, hau banun, hau busur dari gasti. Hau babike cakap. Hau banun tentang tang tinggi urut berbeda. Hau banun tentang bersaka, soal tangguh yuk apa? Kalau sekautul dari gasti. Yang hampir semua isi terima kasih. Yang pasal dia di kawasan. Malam ini bagi ku hanya sejauh takut tidak berasal. Dan mengenai division band juga mereka itu orang lain ini. Bantuan luar pakai saya Indonesia. Dong dari situ. Bantuan luar yang lain kasih dong dari situ. Kalau tidak ayat bangun sekali, nanti akan mengalah. Kalau tidak tempat yo, nilai yo akan belah-belah. Kata bangun kami bangsa ini, lima orang dalam kini pengisian dari kita yang diberkat penuh, diberkat pada kami besok. Lara kitrai kemangan kitrai bensin don lay kilo kibing ayam man samsak sekaru dan hak sendiri tu ki yo ay kilo kibarit na sa kami ki ato nino.